Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Kanta pushakuna mandaskunamanta mañay. Tukuymanta yallika puntaka Diosta kaparichi, mañaychi, payman imatapish mingaychi. Tukuymanta paginichik nishpami yasachini. Alli chulunlla sumakta kawsankapak hatun mandaskunamanta tukuy ima hatun mandanapi churashkamanta Diosta mañaychik. Chashnami Diosta manchashpa payta krikkuna shinatak kawsay tukunkichik. Ñukanchikta kishpichik Tayta Dioska chashna alli kakpimi kushaykun. Payka kashkatatak paymanta willashkatapish tukuykuna yachashpa kishpirichunmi munan. 1 de Timoteo 2:1 manta 4 kama. Ñukanchik hawapika pushakuna mandaskunataka ya Diosmi churan ñukanchikpak allipak. Shinapish paykunapak aqllaykunaka ñukanchik imashina kanapakmi allikunata ruachitukun mana kashpaka llakichitukun. Chaymantami ya Diospak shimi Bibliapika ñukanchiktaka nin ñukanchik hawapi mandaskuna pushakkunamanta ya Diosta mañana kashkata. Ñukanchik yayakunamanta kallarishpa michikkunamanta ñukanchikman trabajota kuqkunamanta shinallatak ñukanchik llaqtakunapi gobiernopak trabajaqkunata. Ñukanchikpak mana munashkakuna kaqpipish mana kashpaka ñukanchik pushaqkunawan mana shukyuy kashpapish ñukanchik kawsaypi pushaq mandaqkunamantaka ya Diosta mañanami kanchik. Ya Diosta mañashpaka mañanami kanchik alli yachayta charichunkuna. Shinallatik ya Diosta kazunata yachachunkuna. Chashnallami ñukanchiktaka alli pushaytukunga alli mandaytukunga. Mandaqkuna pushaqkuna ya Diospak munayta kazukpi katikpika ashtawan hawallami kanga ñukanchikka kasilla sumaq kawsayta charichun. Ya Diosta mana kazukkuna kaqpika Diosta mañanami kanchik paykuna kishpirichun. Paykunapak imalla aqllaykunapi ruraykunapi ya Diospak ayudata mashkachunkuna. Chasnallatak espiritual makanakuymanta wakichichunmi mañana kanchik. Diosta mañashun alli pushaqkunata ñukanchik hawapi churachun. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.